igituba gitanga abatanga ubunyobwa bro. Buretse gato kandi urukoresha amagambo aremereye. Uyu mubebi, uyu mugabo cyangwa sinzi icyo muza kumwita, uyu mukobwa ngo Muyango yaramukunze abura ibitotsi, Muyango abura amahoro. Urimo kunyumva? Uyu mukobwa mba numiwe. Kurundi ruhande birashobora ko Muyango yishakiraga visa. Ngo uyu mukobwa Muyango yaramugigiye, uyu mukobwa yanga Muyango. Niki muri Amerika n'umwe wakireba. Uyu muri Amerika, uyu nguyu niwe Muyango yashaka. N'umwe wamureba bro. Baza wumve. Aho bigeze ndi kumva Muyango muri kumubeshya. Wewe buri kantu kakumvigiramo ntabwo njye nk'umuntu mvugiramo ndi kuvuga. Iyo ndi gutanga sura mu macamo. Ono musore umva umbwira umusore. Uyu mukobwa mwanze. Rega tuvishe mu gusore gatoya. Umusore. No. Turagukunda cyane. Ngabo ugiye. Komeza. Uyu mukobwa uyu nguyu ni umunyamerika. Uyu nguyu Muyango ngo yaramukunze, Muyango ananirwa kurya. Urumva? Birangije ariko iyi foto kutari kugaragara neza. Ni bogari uyu mujene. Ariko nyine ntabwo afite zubra, akoresha plastique. She's very ugly. Uyu ni mwiza bro. Uyu mukobwa ngo Muyango ye niwe yakunze kurusha abandi. Ariko uyu mukobwa yanga Muyango aramukatira. Ariko kuko Muyango yanyuze kuri uyu washyizeho, Muyango yanyuze kuri uyu mujene wacu. Nose urucucu Brian rwo ruzamo gute? Buretse gato nge mbona Brian ari victime muri ibi bintu. Brian ari victime. Muyango akunda ikintu bita abakinnyi b'umupira, ntabwo yakwiteza umudije. Turaza kureba aho bamukura. Ngiye bya Brian ntimubimbaze kuko ndashaka kwereka Muyango ngo umuntu yanyuragaho passe ya mbere yashatse. Urimo kunyumva? N'uwamuhaga passe n'uyu nguyu. Urukunyumva? Noneho uyu munyamerika ndajya ifoto kabwire. Uyu nguyu ari umuswe yavuze muri comment ngo mvuga nabi man. Ufite ubasha bwo kumuboroka. Mbwira mu mateka y'isi muri no si umuntu uvuga neza nkanjye. Ni ufite ubushobozi bwo kumuboroka. Babwire ko mushobora gukora. Abagore banje baranze. Mutapinge screen mwabantu, mutapinge screen. What tapping screen by the way? Ariko ni gute dekata ari 3,300 kweri. So tugende gatoya. Dekata yagari konserereza ngo ndi gusabiriza. Ndi gukina game. Ntabwo ndi Ikikobwa na kibe. Iki gikobwa muri Amerika nta n'umuntu wakimwera amazi. Banza wumve, uyu mubebi niwe Muyango yakunze, niwe Muyango yakundaga teka. Arasara. Banza wumve, asaze Muyango yagiye gusaba passe cyangwa uyu sisi watuzaniye sinzi wamukuye. Uyu nguyu we muntu wagize ati uyu niwe muntu wagombaga gukonekta Muyango n'ura munyamerika kazi. Amerika katiye Muyango, uyu nguyu sisa nibwo yatangiye kugira ate, aravuga atarega ibyo umunyamerika yagukorera njye nabidaboringa. Nkahangaha amafaranga y'ubwira yahawe buretse gato. Amafaranga yahawe sisi niba ari byo kuko njye I'm not sure. Niba amafaranga murimo kutubwira yahawe sisi atanzwe na Muyango, ayo mafaranga biramutse ari ukuri yari komisiyo yo kugira ngo Muyango amuhuze n'ura munyamerika kazi. Turi kumwe? Uyu mukobwa nako uyu mujene turi kumwe n'abahanga uyu sisi. Turi kumwe? Radu in the house. So uyu mukobwa muri kureba aha akimara kwanga mission biragaragara ko umunyamerika uyu munyamerika kazi biragira wasanga atazi abari ko Muyango yigeze amukunda. Ahubwo sisi Muyango nkwanga kubi kuvuga ahubwo sisi wagombaga kuba umukomisiyonere
yarahise akunda Muyango akabiwesha ko umunyamerika yamwanze ntamuhe opportunity yo guhura nawe kandi no Muyango yakunze ahubwo sisa agahita arya Muyango. Turi kumwe ahubwo inkuru igeze muri nyina papa ndababaye we Muyango nagukunze nabikubwira nkubwira ko ngukunda. Umva mbabwire abanyarwandakazi barimo kudukurikira. Atuye ku Kicukiro Saint Joseph. Mani umwana amubwiye ngo ndamusoma message. Atuye Kicukiro. Anyway, asa mu Faransa. Wanze kubivugaho. Uretse gato. Atuye Kicukiro Saint Joseph. Muyango niwe wamwisabiye bakundane ndapfuye. God damn it. Akina basket. So, uyu munyamerika kazi abantu mumuzi ni umunyamerika ku ruhu cyangwa ku bwene gihugu gusa. Mudusobanurire uyu mujene uyu ni umukobwa ntabwo ari umuhungu ni murebe gutya uyu ni umuntu umukobwa. Ariko bro wamaze kubona ko iyi mikino y'abahungu iyi mikino ikina n'abagabo abantu bose bayinjiramo birangira bose babaye gahunda. Urakoze cyane. Abana benshi cyane b'abakobwa muri Kigali bya byarabacanze reka tubibiri kuruye. Ahangaha ibintu birimo kubona ntago biri normal. This is not normal. It's abnormal maniga. Turaza nje nta side njya mfata. Aha nta side ngo difata njya mfata. Ahangaha turaza kureba tuvuge ngo Kimenyi yarajajwe nkuko twabimwise tukamwita injajwa cyangwa Kimenyi ibyabaye n'umugabo umutima yananiwe kwihangana umutima uramunanira yenda gusandara umutima. Niki cyateye Kimenyi kuvuga? Ese Kimenyi ni ikigoryi cyabyise mu gitondo kivuga ibigambo bita aho ngaho bidafite ahantu biveni ariko sha. Bro, Kimenyi umuntu wamukoreye amakosa ni Keza ariko ibintu Keza yakoze nubwo bitari byo ari ibintu Kimenyi yakoze kugutakira umuntu n'agahinda k'ibyamubayeho ntabwo yakoze ikosa. Muyango yacumitanye n'abakobwa bagenzi be. Dore nguyu wa mukobwa. Uyu ni umunyamerika. Uyu munyamerika ngo Kimenyi nani Muyango yaramuhiza muhigisha uwindi ariko aramubura. Ariko kuko yanyuze kuri Sisi ahita amufata ahita arya Muyango. Aho amafaranga batubwiye yari y'ubukomisiyoneri kugira ngo Sisi ahuze Muyango n'uyu munyamerika cyangwa ari amafaranga Muyango yayaherezaga Sisi kugira ngo amurye. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Aha niho uruzingiye. Ubajije akabazo keza mu mateka y'isi ndagaswe. Amafaranga Muyango yahaye Sisi ko nibizi biti byagaragaye aya mafaranga nayiki. God damn it. Yari amafaranga y'iki? Yari amafaranga y'iki? So ese ngo musa aba bantu bashaka kumenya ukuri cyangwa babagira ngo byageze ibigoryi biranga gutyo. Muyango wahaye Sisi amafaranga. Muyango ibyo Dekata tubwira nibyo wishyuye Sisi amafaranga. Niba warishyuye Sisi amafaranga bikavugwa ko yagombaga kukubera coordinator cyangwa umuhuza n'uyu munyamerika. Uyu munyamerika wari warakunze urukundo rurenze urukunda Kimenyi. Allahu Akbar. Uzakana karenze se uzakana karenze agatenge nawe. Nta muntu ngo azatubwiye ngo turimo turabeshya kuko Kimenyi yarivugiye ngewe ngo igihomara cyazaga kikamubwira ngo amajwi ya Kimenyi. Ariko wasabiye Keza ko ubushize nafashe side ya Muyango Keza kandakarira. Mad with thank you. Wasabiye amajwi ya Kimenyi wabaye hagira umuntu yampa kuri WhatsApp. Yamajwi igihomara cyazaga kikamubwira ati ngo tuza kigatuba. Keza nibura ahangaha ngiye ntabwo njafata side nagiye urumiri rw'icyongereza bice bita ngo twabereza ari amajwi Kimenyi ari kuvuga ngo ntabwo we atuza ngo abone umugore yarahindutse umutinganyi ari amajwi ndayashaka. Urakoze cyane. So hari umuntu dushinja ari Kimenyi byivugiye mbere ko dutangira inkuru bitaza kuvuga ko turi guharabika mu mpera z'amajwi ya Kimenyi. Aya majwi yashyiramo abantu bamenye ko tugamo kuharabika.
ari amajwi muyazane kuko mama yake noneho ariko noneho mfite amatsiko yo kumva ibyo yagwavuga. Ese ibi ngibi byabaye mbere yuko uyu mukobwa amenyana cyangwa ibivugwa hagati ya Muyango na Brian? Amakuru nuko Keza yacumise uwo bitakimenye ibyo biraza. Keza ati no, Keza ntabwo yarongoye Kimenyi ejo bundi. Keza yarongoye Kimenyi long big time. Oya ntago utidore kumwemera cyagiye mama nibi bya hajemo n'abanyamerika abo tukibaza tuti mane none ukobwa ndagaske reba ukobwa Muyango yahaye ndagaske uruhe uyu nguyu se urunguruguru uyu nguyu Muyango gafefe uri gafefe mu motekasi Dekate ariko utari kumva inkuru neza. Uyu nguyu yakatiye Muyango ntabwo yigeze ahura na Muyango yaramwiba. Ese Muyango baragakatiye uyu yaragakatiye ariko agakatira n'umunyamerika uramukoga mvanyeho. Ariko sisi ko nawe yashakaga Muyango kandi Muyango ngo amutanga amafaranga ahita mwigumanira umunyamerika ntiyagira gute Muyango ntiyagira. Mu mateka y'isi mukobwa wa mbere uri ship muri Kigali ni Muyango. So ahangaye inkuru igeze Muyango uri chip ucitsa amazi uwicishije amazi mu mateka y'isi yose uzapfa uwicisha amazi yarangiye. Umuntu bita Kimenyi. Ese byabihomora ko bitaza kumuvugira hano? Umuntu bita Kimenyi byabihomora ajya yohereza ko bitaza kumuvugira hano wabisamuye. Umuntu bita Kimenyi hano uyu mugabo akeneye, uyu ni umugabo akeneye ikipe y'igihugu, uyu mugabo akeneye ubufasha bw'igihugu. Leta yite kuri uyu mukinnyi yahuye n'ibyago yavunitse ahura n'ibyago asenyerwa n'imbwa. Oh my god, oh my god, oh my fucking god. God damn it. Kimenyi uyu mugabo yahuye n'uruva gusenya. Kimenyi akeneye ubutabera. Kimenyi akeneye kwitabwaho n'abantu bashinzwe. Kimenyi umuntu wa mbere ugomba kumwitaho. Kimenyi agomba gutabarwa na Ferwafa. Niba siporo ihabwa agaciro mu gihugu. Uyu mugabo yahuye n'uruva gusenya. Niba siporo nabivuze kare. Minisiteri y'umuco miliyoni 10 uyu mujene ntibavuga bavuga abagize kano ntibavuga. Kimenyi niwe musore utagira n'ikibanza mu mujyi wa Kigali. Yarakiniye ekipe ameze nk'amayobo cya Alex Mutsimbuki. Kimenyi yateruye miliyoni 10 ngo ajya gukora saro. Yakagombye kuba yaraguze akabanza. Kimenyi ava muri Kiyovu Sport. No, ava muri Praja Kiyovu Sport. Kiyovu yamuhaye amafaranga. Yishyuwe amafaranga 1014. Amafaranga leta yashingiye Muyango saro de coiffure mu mujyi. Uwo yihebeye. Bamukubita karimi birangira asigaye yinginga ngo wamuhe igito wamara akakimwima mboro. Ahanga tugaruke gato. Turagaruka ku buhanuzi bw'umuhanuzi cyangwa umuvuga butumwa Yago. Ahantu bigeze Yago ni victim. Yago yari Sawuli ahinduka ryazina yahindutse n'indura mugabo. Yago turamugira umuhanuzi. Yago wahoze ari Sawuli ubu ngubu yahindutse Yago yibere nk'umwana bitega Yeremiya. Wapi? Yago turamuhindura kana ka Yayiro. Agakobwa ka Yayiro. Hariya story Yayiro yimeze gute? Story ya Yayiro na kana k'agakobwa ka Yayiro. Yayiro yarara aho ngaho urumva. Yakoragiye yarakasa mutwagira gutya ngo nyine nuko akana cye k'agakobwa kaza gupfa urumva. Atakina biro kajya gusaka Yesu azura kana ka Yayiro.
yago ntabwo ari iya yiro yaroniya yago ahubwo ni nuza urumva uzi story bahura nayo man hari so ntibuka neza abasukura abanyana muri comment baratubwira ninde muntu wahanuye ibintu bikaba umuntu avuze ibintu ariko nawe akaba ari umuntu w'ikigoryi ariko akavuga ibintu bikaba bumwita yago yaraje atabariza urugo rwa Kimenyi mureka mbibutse ikindi Paulo abantu mutabizi muretse gato impamvu amakuru yago mugomba kuyizera urimo kunyumva yago ni inshuti ya Kimenyi big time igihe kiri bivuze ngo yago aya makuru yazi kurusha abantu bose yago icyo atakora ni ukuvuga ngo amakuru yahawe na Kimenyi ariko Kimenyi yabwiye Keza n'abandi bantu natwe bikatugeraho umuntu wabibwiwe mbere ni yago kuko yago ni inshuti ya Kimenyi kurusha abantu umusa yo muyango naga kubabaje mu mateka yawe ko vabaho ababaza gute niza ko muyango kubabaje ntabwo ababaza gute kubera byarambabaje no uburetse twumvikana ikintu man muyango arambabaje man akubabaje gute muyango namukundaga umukunda kundi mutaramukunze kuki none uri gufuha uri kwihumura ko atagukunze muyango namukundaga bro abo ndi kumva igisobanuro cy'ibyo uri kumwe ngo waramukundaga niba waramukundaga muyango waramukundaga naho ubu ngubu ntukimukunda none se yapfuye komeza umukunde muyango ntabwo nkimukunda kubera ko utakimukunda muyango yahindukanye yajyanye n'abatinganyi kubera yahemukiye Kimenyi reka Kimenyi n'agaswere nyine no reka ibyo bintu muyango yahemukiye umugabo ntongere ngo tukakimenya oya nawe nshaka Kimenyi arampemukira yaguhemukiye ate wowe kutari umugabo we araguhemukira ahemukira abanyarwanda ahemukira igihugu gute twese aduhemukire gute muyango twamuhaye uburenganzira bwo kugira ngo agende abe mwiza aciringa aragenda yigira igituba urukoresha amagambo babi akagenda yigira imbwa iri aho ngaho ntongere gukoresha aho n'abatinganyi bamukoresha baramwanika urumva baramuzunguza aho n'ibikorwa byo muri Amerika bibi cyane iriya nk'iki gikorwa bro iki cyaramwimye this ugly bitch bro yaramwimye gazi mutapinde screen bataza kutumanura muya uzongera kumpamagara nzahita no emana yanjye agatangana cyangwa kubaza ikintu kimwe nyuma y'aba bakobwa bakina imipira y'amaboko murongera kugira ikintu mushinja Brian nsubize yego nsubiza ahanga mwafashe Brian mumwifatira ku gahanga mumushinja kurarura umuntu bita Brian mubwiye kano mumushinja kurarura Muyango Brian ntabwo aza uretse gato ahangaha Brian ntabwo aza guhinduka victime ofete Brian Brian ntacyo akikwiye gushinjwa uyu munsi Brian biragaragara ko ahangaha kuba agendana na Muyango barabimushinjije kandi bigaragara ko ahangaha Brian turemera ko Brian ari victime ya Muyango ndabyemera abantu benshi ntabwo bashaka kubyemera bashaka kujya Brian yagaze n'ahamagara Keza Brian ahamagara Keza kugira ngo basevinge urugo rwa Brian ahubwo Brian ni victime ya Muyango Brian yahamagaye Keza kugira ngo asevinge urugo rwande ajya inama na Keza ibiganiro twarabyumvishe aya masaha kubera iki Brian bamugeretseho umutwaro wa Muyango kandi Muyango yibera mu bakinnyi ba basketball why mudusobanurire Keza Triska ngo uri hano zamukano gato Keza
kankuzanire Keza wawe hano. Keza zamuka no nkubaza ikibazo. Ahangaha ibi bintu hari umusore waje hano aravuga ngo Brian ngo ni victime, uwo ngo uremera yuko Brian ashobora kuba ari victime yo muyango? uretse gato Boscan yaravuze ngo Brian ni Boscan ninde, aravuga ngo Brian ni victime. Ahangaha nyuma yuko tubonye ifoto y'umunyamerika kazi bivugwa ko Muyango yahigishije uruhindo bitewe n'urukundo yari yamukunze. Ako se bayisaba Boscan zamuka, Boscan kamuka. Yana ho ntiyabagendera mu kigare. Zamura Boscan. Boscan shira muri request. Ntabwo ndi gukubona. Boscan shira muri request. Ahangaha Brian ashobora kuba ari victime. Kuko niba tubireba Boscan. Anyway, by the way, Brian nawe nagari sheshe. Ntabwo ari shyashya ariko twamudereseho umutwaro kandi ahangaha ibintu byari bifite aho rushinga. Okay, dukomeze. Ariko twabyemera ko ashobora kuba Boscan ntabwo ari kumubona. Hari possibility yuko ubita Brian bivuga yuko yasenye urugo. Aba gute rero? Iriya verisiyo ishobora kuba atariyo. Ntabwo impamvu iza kuba atariyo. Brian ari mu bantu bagiye gushaka inshuti ya Kimenyi ari we Keza, urukumva? Aravuga ati Keza nk'umushuti wa Kimenyi nanjye nkaba n'inshuti ya Muyango, let's save this marriage. Uwo muntu yari kuba acumita Muyango agakora iyo initiative yo kugira ngo asevinge iyi probleme ko ibingibi yabikoze Muyango. Gusa ashaka abana banyoza Galaxy. Guys, do it. Bantu bagiye mu bikore vraiment. Ndetse ngenda niba tonyereza ibintu bifite amafaranga menshi cyane ubwo navumbuye ko abantu banyandikiye behind the scene bamwe ngo uziko ngo TikTok bamukora amafaranga man. Amafaranga nayo. Guys, duka yuko nkanyebirwa impamvu uhora gusakuza buri kanya ngo bakoresha ibintu bikanca. Paka bari nyina bamwe mweza amafaranga. Nimutanyereza amafaranga menshi. Ndahita ngenda burundu. Nimutameza Galaxy ndahita ngenda burundu. Urukuma Galaxy ari ikintu kirenze. Ntabwo Galaxy ariyo ihenze umusa. Ntabwo nzi ibyo bohereza ibyo ari byo byose. Nimutanyereza ndahita ngenda. Wayibonye? Wayibonye yakugezeho? Inde? Ntabwo Galaxy gusaba basiguhaye twagiye. Boscan uko wapi? Boscan wakiri muri kwese kuzamura. Galaxy ni bikimana? Iyo wasabye bamaze kuzima. Okay, basimeze ari batanu. Kamushyire muri big screen agaruramo uyu munyamerika mu kanya. Guys, mutapinge screen. God damn it. Abantu murebe goro muyikunde. Twagiye. So, Brian ese abakire bari Imana we nta bakire dufite abakire gusa. Abakire barahari baraza. Abakire barahari. Don't worry. Boscan namuzi. Dufite abakire. Anyway, base gatoya. Dukomeze. Umva se? Ndakumva. Uriya mwana ntabwo yakobaje. Uravuga uhe mwana? Muyango yarambabaje. Ariko ko cyakobaje. Vugisha ukuri ko cyakobaje. Babara Boscan ashobora kuba ari kwinjira yinjiye muri Babarao. Ndagaswe nyina. Dukomeze. Impamvu ni iyi ngiyi. Ntabwo ngiye mu Muyango ntabwo ambabaje kugeza amasaha. Nyuma y'amakuru nabonye umuntu wambabaje ni Kimenyi. Kweli iki? Kimenyi arababaje bro. Gute se? Birababaje ibintu byabaye kuri Ntuza birababaje. Ibintu byabaye kuri Kimenyi birababaje. Uzi kuvunika. Wamara kuvunika. Urukunyumva? Wamara kuvunika ukisanga uri muri situation. Ahangaha turaza gusubira inyuma turebe urugendo rw'uyu mujene nubwo nawe atari shyashya. Urimo kunyumva? Boscan niwe cyangwa n'undi wamwitirira zamuyitariho umusa burya aza muri Babara abeza umusa kambe warning abanyarwanda bose batabizi. Urumva umunsi uzavuga izina Babarawe mbere ko nsubiza ubundi uzahora na Boscan. Wallahi ndabyumva.
Godfather. nirwa mbwira abantu ngo stop play with me nigga. Anyway, by the way, Oscar. Yo.